Kalau dia ba telespedor sira nebe nam kari ya rai timor neram tomok namo sira nebe ma konsege sintonia programa talk show televisão Timor Post live streaming hanes sampai baing au hoteliote se fila fali hamuto ko itepot sira ia akrang plataforma digital idane kala idane ita se kuliah kono ba asunto atual tebes nebe lorong ruane ita foto le rasik rona rasik no sisti karik notícia rumah ya televisão kazu kono ba sesang kultura sesang lulik sira lakon iha hatuguliku munisipio Ainaro ihan ba ita rona husi fontes e diferente husi fontes yang lain sira namo husi fontes estudante sira ema idane be mak fontes sirane akuza involve ia kari kalakon sesang lulik ne mak Dr. Adolmando Suarez itamos conhecen ia nesang retor umpas nebe lianain sira namos estudante sira temi nara idane oin kalang idane ami convida Dr. Adolmando ihane retor umpas atau esclarece sai de los mak acontece ho sesang lulik idane los kala lakon tamba ne envolvimento ia prosesu halakon sesang lulik o kari acusação idane acusação falso nebe itala precisa tu preocupa ho assunto idane amo sakarga tu Elizabeth Bolsira ami convidamos diretor geral Secretário de Estado Arte e Cultura mai beto minuto ikus nia informai fila fale katak nia la disponível tamba ia condição saúde la dunia espera katak aban lorai que nia bele marca presença studio mini dene atau kalau nia esclarecimento dia kalau dia ba Dr. Adolmando Suarez kalau dia mas bem-vindo ba studio mini dene ami televisão Timor Post live streaming desde lorong kira leba ami koko ami studio mini dene idane ita nia sorte ida mai ba tolso datuluk espera katak desinti dia ko ambiente studio mini dene dia auning ita diretamente ba assunto quando va acusação kataka ita bot involve ia prosesu sesang lakon iha hatubiliko karik ita beles les toka kronologia lolos acontecimento idane bem obrigado badala ulu awak karakat halo esclarecer lá kata presença haunya ia bilihetu belelone lana qualidade nesse reitor mai be hauba interesse privado também dane haula lori instituição satan instituição ensino superior na universidade da Paz nara mai be hauba hene bane tamba hauna interesse rasi nebe hauba ne tamba interesse privado idane mau karak atau hati tidak kata haula bele nega kata hau haunya mau ngalin lobo kida ia dia 16 de julho 2022 ne ami baduni rai dan arab lehetu bilelo ia postu ia hatu biliko na ba ami to hene ba ami ia sanulu resensia ia assim que ami ia lehetu ami apresenta aminian ba katua sida nebe ia momento ne dia hela basic ia umalisan lehetu ne ami dia ida que apresenta aminian depois de ne ami dada dia honia no tempo lao kalangona ami mas conversa honia ia oferece ni fatim ba ami per depois ami bele descansa kalang ida ia lehetu ia discussão kalang ia uma nebe mak oferece ni uma ba ami troca ideias sobre itu kona balisan mai be katuas nebe fo ni fatim ba ami atu toba ne nia layak capacidade atu dada lia ho ami kona balisan lehetu ne ni hatete ba ami yang katuas lia nain lehetu ne ia condições mora sela nebe kala ne la bele mai kari bele aban ia dia seguinte ita bele hasuru malu ita pronto ami concorra malu ya kalang ne yang aban 10 horas ya dia 17 ami bele hasuru malu ho lia nain mai be depois de 10 horas ami hein 11 bato 12 ya dia 17 ya dia 17 sira mai bolo ami tur hamoto kena ba sira kuliah ba ami dan dia naine la bele mai tambah ya assuntos bali hainaru diga sango crédito ba ini ya wasa tam pronto ami husu ba emana hira nebe ma acompanha ami realiza melehetu ne bele autoriza ami hakat ba itos para ami bele tahu ela meni bua malus bolo kami fila badili sira la autoriza
Oke. Sira considera ami hanesang ema estrangeiro, então yang ami ema estrangeiro, labele tama ba aitos. Ya. Então yang momento ne ami a discussão itu, se dia beli hetu bilelo ne. Ita timor hotunia, tambah sama kami mai atubari aitos mas imi considera ami hanesan ema estrangeiro. Depois de ne ami mas filana. Ami la consegue tama ba malisan, la consegue ba aitos, então ami filana mai dili. Ami kalau sayu si umalisan beli hetu ne kalau kilometro di dansa ne, ami hasuru fali lia nain selu. Oke. Então ami kuliah holia. Nafatin dia di seti. Dia seti. Oke. Ami kuliah holia nain ne, ami explica kata ami atuba ya beli hetu no bilelo. Agora ami sirabane, ami lahatene beli hetu makidane be, bilelo makidane be. Mas depois de dia 6 ami tohe ne ba, ami atene kata que beli hetu ne mak umalisan ne be tau bane. Bilelo ne ya fali lalete kira, ya foholete ngira. Nemos ami hatene depois dia 7 ne hol ya nain selo. Então ami kuliah hol ya nain ne pronto atau acompanha ami saba lalete bilelo ne. Oke. Molo kami atu saba liana ini ho atenção ba ami no avisa ba ami dehang kata fatine be ita tu saba ne fatine lulik no fatine sagrado tebes se imi balu saba sidi kari hatete kedan mai hau se imi balu saba fani kari hatete kedan mai hau no imi saba ya ba labele foti sasan sira ya letter labele halo buat arbiro ya letter ne anti sami atu saba ia estrada ne ami hetanton aviso ne husilia nain ne ia momento ne acompanha ami atuba bilelo. Oke. Ami então katuas ne ulo. Nia lao kalau por volta 30 metros di dansa ne, nia ruka ami hamre, ni hamula tia, ni tau lima barai, ni foti rai, ni tau sinal ba ami ideida. Depois maka ami continua lao na faten saiba lalete bilelo ne. Ami sai tobe lalete bilelo 10 metros ni hatudu kata dia fatin lulik ne makne ba nebe ni hatudu ba ami ne ai huungira Ya. então ya momento ne ami foto kira ami halo kedan video ba ai ne depois de ne ni hamula tia ya fo autorização ba ami kata imi ida bele lori imi ne bua malus ba tau ya ai huung ne Ya. depois de ami tau bua malus ami fila fal mai tur honia dara lia itoa kono ba bilelo ne depois ni hamula ni hatete den imi ida bele ba hamula ke ba no imatu khusus saida kuliah ba ba tama fatine fatin lulik fatin sagrado então pronto ami ba ba ami ida ba hamula Nafatin se emana insulur licencia. emana insanul resensia hamoto ko katuas nebe acompanhami hamoto kami 20 pessoas masaba então ami hamula kotu katuas ba fali foti ami ne bua malus nebe magoeng ami tau ya ihung ne nia mama tia ni kuta tia ami hotu depois ami hamrik ami husa autorização dian ita bele foto hamoto katuas concorra depois ami foto hamoto husi ami foto hamoto ne ya ami balu kair hela bua no malus ye luho no ami balu selu dian ya acusação ne dia ami kair fatu mai be Oke. sidau ki evidência ne be turu kata ke ami kair fatu Oke. então hotu tia husi ne katuas organiza ami lori fal ami tu ni hatete ba ami dan labele halo sasang arbiru labele foti sasang dene agora ita lautu então ami lautu mai como liana ini ema idade ona então ami lautu mai lob kira to estrada ne ami descansa itu anta is ami balu hemu be katuas dada is então pronto foto husine ami fila ona mai dile Oke. então dia seti kalang ne ami hetena dile Ya. depois de dia 18 sira halo declaração kata que nia sasan lakon ia fating nebe mak ami ba visita Ya. atu de handet kata dia 7 ne ami visita ne ia momento ne keran how posting yang nya all Facebook Ya. ba fating nebe mak ami visita Oke. então tamarit foto nebe how posting ia nya all Facebook ne agora sira kari ne hansa evidência dan tamarit amane presença ya ne ba maka sira ni sasan lulik lakon. Oke. Agora, ami lahatene sasan lulik ne, ini tipo hanusa. Ya. Ikus sira dia fatu. Então, ami dia imine ia processo investigação. Depois de sira halo apresentação case ne vai posto polícia Hatu Bilico. No posto polícia Hatu Bilico lori mai Ainaru lori mai investigação nasional, investigação nasional bahalo konfirmação ya ko ami. Maka sira husu ba ami
fatuk imi foti ne hanusa audiang hau rasik mos latene tipo fatuk saida se sira be akuza ami sira rasik latene sirne fatuk satang ami ne be pa visita de ida ne acontece to ohin lorong ohin ne huri sai viral liu ia media sosial depois de ida ne sira halo tia keisa ne polisi ma halo tia confirmação hotu tia Lakle urtang ami hare kata ia visita husi sekretaris Estado Alta Cultura li husi despaiso ida ba diretor geral nomos ba CP departamento Arte e Cultura ou assessor legal ida kari ke ministério ne ba ou sekretaris Estado ne sira ba visita fatin ne ba depois acusação ne ba ami ne dia sira ne fatu lako no sira ne aitos ami fokit o hira kanu ami hare ia media social visita komitivo secretário Estado Arte e Cultura ne sira baya umalisa ne la baya umalisa ne be momento kalang ami toba ba mas ba fali lisan selo kira hasoro fali lia nain selo balo depois maka fila fali mais sira kere ke media social ema ne be momento kalang ne be maka ami hasoro malu ya belehetu ami lahare ema ida iha wall Facebook senhor Isenio Nian, ne bem representa secretário de Estado Arte e Cultura. Ema se celebre. Depois, sira começa a kuliah buat oi ne ba. Tampai dan maka tama prosesso ne launa tu dalam legal, ami mos coopera. Ami prensa una declaração da rua, ami hen katak si toia tribunal para depois bele halo justificação, huri apresenta evidência sira. Tama sira acusa ami dian sira ne fatuk lako. Ami mos latene Ami mos la foto tama latene fatuk saída e sira rasik mos em momento kan ami ba presta declaração ao russo ba polícia ser nebe mahal investigação ba ami kata sirni fatuk ne hanusa polícia até ba ami de sira mos la conhece sirni fatuk então se sira nain rasik mos la conhece sirni fatuk satan ami nebe ba visita também da ne maka por enquanto ami nain hira nebe ma ba visita ami ne posição se até ela kata maluk nain hira nebe maka apresenta queixa agora dará ne sira halo acusação falso ba ami mas bem, ao fiar kata sira evidência. Então pronto, evidência ne hosik sira cair ba, ita bato tribunal, apresenta evidência serne, depois amimos e a evidência. Amimos e apresenta. Depois hosik juiz maka halo decisão. Sira ne sasan lako, ami makoti dunika, ou sira ne sasan ne sira muda heli fatin selo, depois halo acusação ba amika ou hanusa, ne depois ia tribunal. Okay. Saya fala ba início. Ia dunia objetivo atau visita fatine ia plano husita bol sernia grupo. Buat nemo sudah repente depois bahaya fatine. Antes satu toya bilihetu bilelo, ami visita fatin barakona. Ami visita fatin turismo bara. Bela tene grupo ne na fatin. O grupo lisan. Não. Ami ida kwani ami lisan. Ami ida representa ami lisan. Okay. Ami ida representa ami lisan. Atau hati deret yang molok to heble hetu. Ami serane baona lisan barak. No ami visita ona fatin turistiku barak. Objetivo ami nian ba visita lisan sira barak ne ho fatin turistiku serane baratu hakara hatene dit história husi lisan idane. No mos atau hatene dit fatin turistiku idane. Para ami bele publica li husi ami wall Facebook. Kari idane asa neo sida ami bele ajuda estar com o governo atau promove itani cultura nomos itani turismo fatin turismo. Bele confirma emana in seluruh sensia husi ainaro hotu ou mais município diferente. Ami sirabane ne husi lisan serselo foto. Okay. O município ket. Iya ami ne mata dalan ne emane baduni. Okay. Tambah ami sirabane ami lateni bele hetu bilela ne hanebe. Okay. Ya, tambah ne mak iya mata dalang ida município Ainaro, nia maka acompanha ami, usidili, bato ya fating na ba, tambah nia município Ainaro, então nia hatene. Então depois da ami dada lia hamoto, ami dan epa. Fating ne tambah sama kayak madian dulik tebes. Tambah sama ita nia lisan rasik mo satu halu buat rumah hamulak ne kesi bane ba. Se tu mai dili kare sira kesi uma lisan karketu motain. Label halua kata kia ekipa ne be ami bane mos, ema be hein lisan karketu motain mos, acompanha hoto ami ba ne bane ba. Ne emang ami husu. Tambah sama ka kesi bamotain, ni explica bami. Agora ade anta se explicação kesi bamotain tambah razão ida ne, anta ita babuka tok, tambah sama ba fo kesi ba bele hetu bilelo haramelau. Ita bah husu tok informação. Para depois ani sanjera sang fo, ita bela hari ku ita ni ang kono ba historia. Balisan ni. E quando ba lianang ida ne ba ita bol sira kalam to bena bane, nemos tambah ita ni maluk enaruan emak dehan ita tengke bahaya mane.
ema ainar wane be sai mata dalang ba ami mos ni hatene dalang atu ba fatine mai be ni la hatene se maka katuas atu hei umalisa ngene ba assim que ami to hene ba ia katuas ida mak mosu mai ami hase ami então ami considera katuas ne então ami forma hotu tia ami ida por conhecimento kata hauni narang hanesene hausi lisa nusine husi munisipio ne hauni presença mai hene atu hetan matak manirin husi umalisa ni dane ema ida mata dalam mos introduce katuas se ida mata dalam ni introduce ba ami depois katuas mos kuliah ami mas katuas ida ne be simo ami ya lokrai ni nia laos lia nai okay nia hela basic dunia umalisa ne mai be ni dia nia laos dia lia nai então ami husu yang lia nai makida ne belos então ni husi ti ami kala por volta ora sida ka ora sulu hansene nia ba ni fila fale mai ni hatete den lia nai la bele mai tamba lia nai ni condições horas então ne kala ngona então kala ngona anta ami husu bania da pa bela ajuda ami bele heta fatin rumah para ami bele descansa kalang ne katuas dia ita batoba ya hauni uma tá pronto ami batoba ya ni uma ni ferikono faligado ba ami prepara buat cernehoto café depois ami conversa buat cernehoto depois ia tan maluk na hira nebe maka mai ikusta ya momento ami ba ami asur sire dal sire dia sira ba mate depois te dane sira fila então sira mai sira ba visita tang ami ya katuas neni uma então kala ni am halo discussão to 11 ba to 1 hora ami a conclusão ida kata yang abang ami bele tama ba uma lisan beli hetu mai be heng katuas lianai ne ami hatan malu tia kala ne mai be ya dia seguinte ami la consegue tamba katuas tu tia ba ainar okay banjira ita pot sira di sini atau bato hena ba mata dalam latihan buat ida por ejemplo dan ida kalan hurkala ita to bane laos lianai lolos ita lebih lebat tambah lianai ida lolosnya lamai. Sim, karena saya ngawatete. Mata dalang ni emane ba duni, ni hatene duni dalang ba umalisan idane. Mai be ni la hatene katua sidane be maken umalisan idane. Assim que ami toya umalisane, ami hasuru ema katua sidane ba, ami peng halo konfirmação kata ami hakara kasuru dia nai musu umalisan idane. Então katua sida besimo ami ne makala fala explicação mas ami dia kata kalang ni la bele mai tambah ya condições morasela então ni yang aban depois dia aban sira mai confirma kalau ami dia katuas tunte bainar anta ami la consegue tama ba malisa la conseguimos ba aitos nebe acusação de ami fokit ai aitos ne mas la los tamba bari tu malisan mas ami laba tamba dit ba aitos mas ami la tamona tama sama tem acusa de ami fokit vale ai aitos tamba idane maka ami ia grupo idane tamba haus membro ba grupo idane hawa tete ba hauni colega serselo tamba idane ema halo acusação falso ba ita mas tamba ita magwa visita fatine depois ita fila us ne basire sa san lakon então ita pronto para tu coopera osira para tu lori ba halo justificação los no buka dalam los di tribunal ita basic los fatine ita bele introduce to mais ou menos fatine ni ambiente onsa iha ai humbot iha lutu haleo bem ia fatin bele hetu ne ia umalisan ruai na ba umalisan de heleten umalisan de hakrai no ia ai tos ia na ba mai be ni ami hari usi dog det tamba sira hatete ba ami dian fahidet makrabat mos mate manu det makrabat mos mate antang ami rona tenan sane ami mos la basic se agora rona det fahimos basic mate manumos basic mate agora ami ba fotitan ne hanusa idane makalo ami halo ami mas duwi da fan hoidane então ida wen aruka ida purida kebane ba ia ai to ini acontecimento ne ia dia seguinte dia di jasiti ne 6 km ida na usi fali umalisan bleheto ne okay ne ami la yang umalisan bleheto ne ami la consegue hetan matak malirin matak malirin ne ami hetan fali ia la lete kira ema bolu la lete bilelo ne be ia lete ne dia fatin ne lulik teves fatin ne sagrado teves então ami ba tau gua malu sena ba no hetan kuta gua malu susiliana ini be acompanhami ia fatine ia lete na ba nela os fatine be Siracusa den futsang makida primeiro ikos siratete dia fatine be ami visita pa tau gua malus ne maka siranya sasan luli kane sang fatu kelakong ia na ba kanu hira haba presta declaração ia investigação nacional lomos ia PC então a husu ba investigador sen be investigação ne anta modelo fatu ne hanusa
Sira nebe ba apresenta keisa sira te den fatuk lakon sira mos la tene den fatuk ne hanusa. Vodka, kika, quadrado ka, kabuar ka, o hanusa. Ne ma awatete ba investigador sene. Se sira mo apresenta keisa sira nain te ba fatuk ne sira rasik lakonnya sesatan hawi da ba visita ne. Ne auto atene tang hanusa. Se itu bol serne grupo ia fatuk ida hatu dia foto karik sirmos label hatene kono ba fatuk. Sim, agora da rau sira hatete dia hauni grupo ia fatuk. Mebe ami usne ita bot serne fatuk be lakon modelo hanusa. Oke. Itu agora se do que resposta husi siran be acusa. Por se kami informação ne be masira prensira mos foto na kasira halo keisa sira presta no declaração. No declaração ne sira presta ne ma por se pesi confirma falo ami. Maka haumus husu basira. Be agora sira mai kesar ami baita bo sira. Sira dia sira ni fatuk lakon. Be agora fatuk ne sira hatene kala fatuk ne hanusa. Sira ya foto rumah ka o sira evidência rumah dia sira ni fatuk ne makana sene. Tanpa ami evidência selo, mas be ne tribunal maka ami haturu. Ami visita lisan selo. No sasan sinal sira lisan selo nya maka kalang ne sira manda falo ami sira ni sasan makne. Mas ida ne ami se aturu tribunal. Ne sasan be la pertensi ba Bilhet bilelo nia, ne ia lisan selo nia. Mas ida ne ami karela para depois ami ta justificação ia tribunal. Ia keisa ne be maksira mai hala apresenta. Ia hahu husi posto hatu beliko, bato ainaru, depois mai to ene. No lia nai sira husi bilhet bilelo tunto mai ia ne vai secretário estado alto no cultura, no bato e pesik, no pesik hala confirmação o ami. To agora sira rasik mos la conhece, sira ne fatu kida lakone, fatu kanusa. Fatu kabuar ka, fatu belar ka, naru ka, bada ka, sira rasik mos la conhece. Se sira nain rasik mai apresenta keisa, sira la hatene sira ni fatu, satang hau be ho maluk sira ba visita, ami la hatene liuta. Ya. Wanita dia di Jawa itu ia fali lia naim balum bahaya fatine. Dia di Jawa itu maka sira bahaya fatine be ami tau gua malus. Udi hamula. Ia fatine, maka sira hatete dia sira ni fatuk ne lakon. Siang sana sira ting hatene kata fatuk be lakon ne nia modelo hanusan sira ting hatene. Antam di Jawa itu sira ba visita fatine. Dia biti sira ba apresenta keisa ia hatu biliko. Depois dele ne continuação mais halo confirmação o ami. Husi dia di Jawa itu, bato dia binti, mai to polisi sira mai halo investigação, ami na fatin husi ne fatu kida lakon ne fatu kanusa. Ia keisa ne sira rasik mos lakunya sira ni fatu. Sira rasik lakunya sira ni fatu, dala ida tang ami sira bane ne hanusata. Se sira nain rasik malakunya sona ami atkunya se hanusata. Agora caso ne continua loke da public e continua hansang sena fatin kair grupo ne itu bot sira involve ba hanesang suspeito ba caso. Wen saya itu bot sini grupo. Senhor Telo, haula nega. Kata ami ni presença ia doni bilhetu bilelo. E haumos la nega kata retrato ser nebe ma agora sai evidência besira halo acusação ba ami. Nemos sai se awia wall Facebook. Hauma posting duni. Também dane, how sempre coopera para pronto atu buka solução bem dane. Se sira hatete yang ami maka autor para foto ser ni fato, maka agora sira tem que lore ami para tribunal. Não apresenta sira evidência, sira tem que ser ni fato que nebe lakon. Ano so yung awatete. Ami mo si evidência selo, nebe sira acusa ami, mas ne lao sira niya, ne lisan selo niya. No? Mas husi lisan nebe pronto ono atu hasur sira no hau rasik disponível ono atu convida dia nain ser nebe mo korseg mai ne atu ami visita fatine mas to agora sira que a resposta husi sira. Mas bem, em princípio itu pode ser nia grupo membro na insolência ne pronto atu hatan qualquer ação husi depois de sira mai husi bilhetu bilelo mai secretário estado alto no cultura no korseg sira bato ye fisik ami sanu resensia horsek ami ni presença mos eu pesi ami hoto te hanaba se ami mak autor ma poti sasan lulik satan dia nain sira tur mai ho ema ne be barak ami ba marka ami ni presença ne bane ba puka mate ka onusa mas ami atene kata ami la poti buat tidak ami ba sira bele barak no horsek ami hanaba ami pronto ami datang con a presença ka envolvimento governo le sector estado cultura arte cultura. Ita karik desconfia idane mos rekayasa ida bakaso idane. Bem, agora idane makawa kara goheng lokalang ne secretário estado arte e cultura, no mos diretor geral arte e cultura, sempre departamento arte e cultura, no assessor legal ba secretário estado arte e cultura, nebe ba visita fatin ne. Depois de sira visita,
Sira bahalo confirmação ngene ba? Sira fila, ia siranya wall Facebook, senhor Ezenio. Sarmento niane. Ne hakere gua tira ke ami rasi pus la comprende. How la tene sema fo informação ne bania? Okay. Ia imagine be how hare ia ni wall Facebook ne? Ni baru ni fati ne be ami ba? Ne acusação kona ba fatu ne? Mai be kona ba losu ai ai tos ni ba fali lisan selo kira ami mos labatan lisan ne ami mos latene tan lisan ne ina ne be. Tamba ia lisan beli hetu ne? Kan so yang awatete. Ami la tamatan labatan to ai tos. Agora sirnya ami fukit sirnya ai, ia sirnya ai tos, ia sirnya umalisan. Umalisan ina nebe mag all Facebook senhor Ezenio ni ami labatan. Lianai nebe mag simu senhor Ezenio ne mos ia momento ne ami la hasoro malutan. Tama sama nya tengi babuka informação, ho ema ida nebe la hasoro malu ami, nusani la babuka informação, ho ema serbe makala ne simo ami, fo fatimba ami toba, prepara hamba ami, no acompanha ami saba visita Bilelo. Para bele confirma lolos. Se ni akarak ni agora tama sama ni fila usine pa. Ia ni wall Facebook, ni hakeri buat tidak nebe, lalos. Tama ni makawa karak ohe ni sira ne para watu husu pasira. Tama sa. Sai governo ne atau alternativa. Sai governo lo satu bahal fali confusão. Okay. Telespectador sira oin ami mos convida Secretário de Estado Arte e Cultura, ni Diretor Geral atau bele marca presença ne mai be tomenitikus la consegue tamba ia condição saúde la dun diak. Diak senhor Adolmando onde explica quando vai envolvimento do governo, se o governo contacta atau, por exemplo, uso kata aliena em Sira questiona quando vai fato lakon. Usi governo até a data la coordenação, contato mas lá. Okay. Mas be ami observa det li usi wall Facebook senhor Ezenio Sarmento nian. Okay. Usi ne pa ni hakere buat tidak ka hawate tidak pas ni ba representa governo. Então, dia tem que for alternativa, dia lebih halu confusão em público. Agora, se dia lia nainga, dia tem que hatur buat lisan lolos. Mas bem por to agora hoje dia lamai, how bela hatete kata senhor Ezenio ni lia naing copy paste. Significa ita lolosnya akara close atau membro governo minimal mai consulta ou bolo ita. Membro governo halu verificação e fatin acontecimento sasana belakon. Sira mak mai Sira la publica ia portal governo nia, ia Secretário de Estado Arte e Cultura, Sira la publica ia neba. Mas be ia all Facebook senhor Ezenio nia, nebe ame screenshot totona, ni hakere buat para ke neba. Tamane maka se oi nia how oi mai ni tamba dia nia tu mai. Se nia la mai, se hamos la bele mai ne. Mas como dia nia mai ni, hamos oi mai ni contente lo satu asuru nia ne, o Secretário de Estado Arte e Cultura. Tamba ami ni papel ne, ami ajuda ona. Ami bele visita uma lição bara, ami bele reta na história bara. Se governo sentir ainda interessante, governo tem que for alternativa. Convida ami, turha moto, ami bele kuliah, ou ami bele ajuda facilita sira, ami ba pode dar informação, para ita bele hari kuliah tan documentos quando vai ita ni lisan, no ita ni fatin dulik sira timor. Mas be agora governo la halo ida ne. Governo ba halo verificação de terreno, fila fal mai, membro do governo wal, a bele temi que nara. Lia nain deve, senhor Ezenio Sarmento copy paste ne, nia agora hakere buat halo confusão e público. Okay, significa lolosnya governo tem que ser mediador ba. Governo ia situação sira hanesa ne, lia nain sira mai, khusus sira atau azul atau solusiona. Sira tem que facilita para tu solusiona. Governo tem que sair essa alternativa. Okay. La bele membro do governo baluba, representa sirnya hanesa membro do governo. Bati a fati ne ba fila fala mai la po solução, la po alternativa, mas salva le confusão. Tamane mak senhor Ezenio ne be mania hatete ne mak lia nain, nia mak ne, mas how por enquanto o em kalang ne awatete nia lia nain copy paste. Okay, presa bangkalan dia bele explica ba publiko na ba assunto ne. Oni te temi kona ba itani grupo halo na buat balung atau ajuda governo bele identifica fatin histórico cultura. Mas itu saya situ ngusir, mais ou menos saya dah kita buat sir halo nia resultado husi kita buat visita fatin sir ne atau aquele equilíbrio ou atau for ba governo resultado husi kita buat sir nia assessment ou pesquisa. Husi amini visita. Balisan sira ya rai ulong na karto raiko. Fatin dulik sira, fatin turistiku sira. Ami he dia jauna kata kwa futuro ita tengo organizar sai movimento ira. Okay.
Husi movimento ne, ami mas ano ingona kata ita tem halo buat toto, dok ita labele grava de video, ita labele hakere de ita ni wall Facebook, mas ita tem halo na saiba libro. Ida awate tidak kami ajuda na governo no estado no governo, mak agora da fatim balu governo rasi, niliu sekretari estado arte no cultura sidau ba, ami batena, hau publika tani hau ni wall Facebook. Se governo hareira ne, governo kumbira ami fatine nebe, mai ita bahamotu. Tama Batimor la bele maida Batimor ita hotu tenga moto makita bele lori desolmento bara ida ne no ikos bele lori pobo moris dia pesi governo hanu ne mesa gre ni harete ne hauni wall Facebook fatin serne be mani sidagba ni la koi buku tuik ne la sculpa minia ne culpa governo ne sai hanas sitio cultura ida importante ba ema barak atu conhece hau hanu kata papel hanas Timor wan hanas yang intelektualida kanu hira hau visita fatin serene hau publica ne hau ajudana. Agora, se mak toma responsabilidade bene, se informação em mídia social é malu rumah Timoruan rumah, ne beba visita fatin será que governo será o catene, no site la cumbidania, hamoto konya ita bato fatin ne. Bebe ida ne to agora será que comunicação. Liliu secretário estado alto na cultura será. Ida ne be makalo ami triste liutan maka secretário estado asai de espaço ida, ba diretor geral, ba CP departamento ba assessor legal ida ba visita fatin serne fila fale mai la po solução alternativa mai hal fal confusão ia public no hakere kalian ini wall Facebook buat tidak ke la acontece buat tidak la hanesang ami ba mai be ia ne ba ia buat inventario magwarak tamane maka awatete kata signor izeni dia ini angne nia maglianai mas por enquanto nia los nia lianai se nia lianai kar lianai copy paste. Okay, mas durante itu pun serne visita ba fatin cultura serne hetan suporta orçamento se estado se governo por exemplo. Bem, tambah ami bani interesse privado. No ami a coragem hakara kateri doni história balisangnya. No hakara kateri doni história ba fatin lulik sira, fatin sagrado sira, tama sama. Ia itani lisan mas adoran ne. Tambah idane. Tama de interesse idane mak ami a coragem atuba. Atu atetere ba senhor Otelo kata. Ia ami ni viagem, ami sai, ami nunca lori osang ida. Ami atene kata, emane be mak ami hasuri adala, emane mak ami ni malam, emane be ami toba pa, emane mak ami ni nan amang por encanto ia fati de be ami visita ba. Ami piar kata, se ami pa para tu buka halos historia. Ami pa para tu hariko ami ni hanoen kona ba historia lulik serinya, maka ia na ba emase ia para tu ajuda ami atau do apoio ami. Por enquanto, ami la hetang apoio husine beret. Ami bane, ami inisiativa, no ami interesse rasi. Durante visita serne, kalau beltemi fatin hira, município hira telo consegue visita. Senhor Otelo kano acesso ba haunya well Facebook, senhor Otelo hatene kata gden, husi rai ulung, rai klaran to rai ikone, umalisan hira, fatin luli kira. Hau piar kata sekretaris ati de kultura mo sira pia data fixo vai dene. Mas ami pronto ato oferece basira. Kari ke fatin balo ami sira to, sira bele to tena. Mas ia fatin balo ami to tena sira mo sira to. Nem tempo oportunidade para ita completa mal. E resultado idane ita se explora site por exemplo livro ou se lori ba seminário da discutir com nova assunto. Ane soing awatete. Tamba agora ne fui ami ni interesse pessoal. Mas be ami hanoi ngona kata interesse pessoal ni ita tengi nak fila ba movimento ira. Para depois usi movimento ne mag ita bele kuliah ema bara corona. Porque se lá ema bele acusa ita dia ita profeta falso. Acusa sam mas ami hetan tena. Ami hetan mai feliz nebe, mai feliz well Facebook senhor Izeni Sarmento lia naik copy paste. Ia calendário, por exemplo, bahira los mak atau sai movimento oficial. Agora dadap kami fase preparação pela no estatuto. Okay. Depois kami se registro ia Ministério da Justiça e notariado. Kami se organiza a estrutura. Okay. Não afiar kata que tempo para estrutura ia 13 municípios. Kami se toia fase da. Bala bela declara site movimento ida. Movimento ida para depois atu hakara halos de história kono balisan, história kono ba patin lulik sira, no patin turístico sira nebe ita tem promove. Ane so ngawatete Batimor la bela ema ida mesa. Batimor tem ita hoto hamotu. Mas grupo ini la sinti kata halo hela competição com o governo ia serviço buka dados ba assunto cultura. Ane so ngawatete Batimor tem ita hoto. Tambah ida ne ne sa mes contribuição ida ba governo no estado. Okay. Nebe ami la hanu ini kata kami atu hal competição por kami la interesse. Okay. Ami la interesse atu la interesse ba poder, la interesse ba posição, satan la interesse ba projeto. Mas be ida ne tamahan so ami ni commitment makne Batimor ita hotu la bele ema ida. Tamane awon ne kata kasam ami hal ne mes de contribuição ida atu tulur mos desenvolvimento ya raida ne no ikos bel lori pobo ba moris dia. Bela clarificação durante visita ne ita bot sir halo det
a documentação fotografia, não documentação áudio vídeo, mas bem lá foto era recolha sasang lulik ya fatin siam. Aku kona basa san lurik amila foti. Tamba sama kami la foti tamba ami bane ami dira kolisan. Ami mos ya amini sasan lurik amini lisan. Ami mos adora helaminian. Agora ami wa foti vale manian ne hanusa. Sira adora sira makatene. Ami adora aminian mos ami makatene. Mas ami ba visita ne kan la sala. Foti maklabele. Se agora ite timor hotu hela uma lisan serne timor, fatin lulik serne timor. Ita ba visita ne la sala. Foti maklabele. Tama se ami foti be ami nia ia la minilisang ami adora hela ne anta anusata. Tama ne ami la foti. Tambah itu sinti kata materia lulik serne ia ni valor valor ida ne bele kesi komunitas sirna ba sainai ba sasang lulik serne. Dan ida tang awatete kan fiar ne ita la bele obriga malo. Se ita tete ne fatuk ne lulik. Tambah ita ni fiar ne mahatete ne lulik. Laos dia fatuk ne lulik. Mai be oinhire ita ni fiar ita tete ne lulik. Antang lulik ne ita ema maka lulik. Laos buat ne be ita dora mak lulik. Ita mas fiar kata sasang lulik ne be karik ema seluk fote. Por exemplo ita rona uluk tempo ema ocupa timor ne fote sasang lulik ne be balu karik agora ya nasang ser seluk. Irene precisa dun ita cuidado basa sanserne. Hane son recurso en itania para ver sa itania historia. Au hane ita tem protege itania sa sansira. Tamba ne ita governo, oitavo governo ida que mais estrutura ida que dia actives. Tamba famoso secretário estado ida arte na cultura. Au nem tempo na para ita bele protege itania sa sansira ne. Para ita bele ia historia para itania sa sansira ne. O hira kano ita tau sa sansira ne ia umanulik ita tem atene ni historia. Sema tahu ni mais ni be no sema halo bacana. Kita precisa explicar. No, ira ne bela ajuda receitas ba ita kan o hira ita bela atrai turística se mais raiselo e ma cara katene história kono bane ita bela halo explicação. Usine ba ita bela ia receitas sona. Tamba ne maka dan ida tang au ate tidak Batimor la bela media mesa. Batimor tem kita otu. Se governo ia karik idea tu hari museum ida basa sang lulik. Decide atu recolha sang lulik ida ne itania ponto de vista. Belegal. Agora era governo hal tena. Governo começa hal na primeira pedra para construção perpustakaan Biblioteca Nacional DB, secretário de Estado Arte e Cultura, mas aí autor vai dane. Ita ano em kata kita esperança outro depois de construção ne lava oi, sa sanser ne bel tau tene va, bela atrai mas elok mai, per depois ita bela explica ita ne história vai tane sa sanser ne ba ema. Iremos e futuro bele for receitas ba governo do estado. Itu concorda se recolha sa sang si. Kan iso yang awatete, Batimor ita hotu la bele media mesa. Tamane ko programa governo li usi secretário de Estado Arte e Cultura ne be agora hari ona biblioteca atau Biblioteca Nacional para tahun sa sang sem reserva apoio 100%. Okay, significa lá o problema se governo decide bele foto sang lulik sira ya fatin ne kompetensya governo nia bakuliah oleh ema sernebe makadora hela buat ne tempo naro se sira bela autoriza ser sa san sai se ser lisan mai he museu ne questão agora ne questão técnica ne governo mak tenki ia capacidade managerial na tato para tu bale ba kuliah oleh na sernebe makadora hela buat ne bea la bele husfal mai hau tambah hau ni kompetensya lao sanesa membro do governo mai be politika governo nia ne be mak kita hare ita apoio. Kita uhendan kata governo ia poder. Se governo karik decide atau ia momento basic. Halo evento ida feira ba sesang lulik. Iremos bele molok museum ia. Ita buka atau hatene programa anual husi sekretaris Estado Arte e Cultura. Awalnya ia buat barak ne be sekretaris Estado ne bele tahu ini politika patina. Saya demen ia bele halo husi Janeiro até dezembro. Ba bulan seluruh Indonesia saya demen bela halo. Awalnya evento barbarak ne beme kita bela halo. Bela halo festival kultural, depois bela halo buat barbarak ne kita bela halo. Mas ne hau fuahna ba governo, tambah hau los membro governo. Ne ba hau ne oitavo governo, liliu si secretário de Estado Arte e Cultura, awalnya secretário de Estado ne, awalnya promove topa buat cerne liu si atividades kau politika oitavo governo. Liu ba 2023 ne se hano encarcado halo festival balisan, festival ba kultura buat cerne awalnya dia keluar. Saya los mak ita nia sugestão atau governo protege cultura sira ia município hototo além de
meniridohin kata se karik musuh problema nia tem que ser mediador. Saya mais ou menos agora bahwa yang tem que proteger. Auni anuin makanya governo liliu sekretaris Estado Arte e Cultura se ia problema passa san lulik sir hanesan agora rau ami hetang acusação dian foti san lulik balu ia fati de ami visita maka governo bahare tia mai halo mediação bolo ami bolo parte neva depois turamoto atau halo solução buka alternativa para tu solucionar laos governo apoio falle tira neva depois foti de informação ia neva mai dudu valida neva halo keisa ia buat baru neva ita si resolve dialogo ita resolve dialogo mas agora governo lá toda na fase de dalam legal lá ia dialogo então pronto ami coopera tanpa sira mai ona maluk sir neve masir ni sasan lakon sira apresenta na keisa tu dalam legal sira mai tan tu dalam politika nian mai na sekretaris Estado Arte e Cultura no sekretaris Estado Arte e Cultura facilita sira batona e pesi bahara na confirmação ami agora coopera ela vai dane ami hen kata depois de tribunal beli a decisão ba acusação dane itu entemi kono governo mak dudu sira atau halo keisa itu fiar kata nelos inisiativa usilia na sira atau halo keisa babsik Ani so nga watete. Lia na insira ne ba presente na kesa ya posto polícia hatu biliko ba inaru mai dile. Depois tira ne sira lahetan solução, sira rasik mai halo kesa ba sekretaris Estado Arte e Cultura. No sekretaris Estado Arte e Cultura haruka ni membro na hira ba verifica e terreno. Hira fali mai lori sira mai dile hasoro malu depois ba to IPC. Processo ser lao. Ita apoio. Significa caso ida neve agora tamate on nível investigação laos mai mesa kursi liana insira mai be hetang o suporte do governo facilitam o How pele dia kata que tang apoio do governo tamba diretor geral CP departamento assessor legal para secretário da Arte e Cultura sir ni presença ia pating ne bem pating acontecimento ne sira fila fali mai mesmo que la formal pública é portal secretário Estado Arte e Cultura né mas aí é o wall Facebook senhor Eugênio Sarmento dia na copy paste né a minha screenshot tudo ia estudante siramos o hal declaração ia dili com o assunto né itu sinto ensaho estudante sira mos latena com o caso mas be hakar kalau declaração ou nem liberdade de expressar expressa ano é hanas estudante universitário sira ia direto o hira kano satan sira mai si município ne ba satan sasan be lakon ne patrimônio sasan bulik ne be bahau conferência sir ne be maka estudante universitário husi município em aro em halo ne normal se acontece hau ni município mos hau mobiliza estudante sir husi município ne para halo conferência mas be halo conferência la ben halo acusação mas be ida ne be maka o triste itu ia conferência hoje né sira acusa diretamente bahau hanesan sira hatene losan hau ma poti sir necessário ali losan se me indivíduo ida mas be tornang resultado da investigação se dá processo do Ministério Público atau tribunal no se dá que é resultado tama sama kadian los hau maka poti sir necessário ali hau hanesan acadêmico hau apoio sira saya estudante tem crítico mas be crítico tuirnya dalam la bele crítico também tem emoção ou crítico também é mais ele nem hameno depois ita vai halo buat tira que lalos se hau bagoi hakara halo fala acusação a sira também sira teme diretamente hau nara hau ni posição na qualidade do reitor até tidak hau bana hau ila acusa fal sira tapi hau la poide ne também hau agora tuir hela dalam legal que processo ne agora ita hare resultado do tribunal depois me tare kan ya tribunal resultado ikut mak amila ami será agora acusado ne dia livre livre ia momento ne maka ita bela hal de recurso fo tamba ia processo ne tese mainnya agora ne hetan informação lo bukira que ataca hau dia personalidade la osana ba bacerne antam pronto sira ne hoto ita lautir tamba ita nação democrático ita moris eleni okos nebe ita lautir leni mas karik inisiativa tu bahira to tribunal itu pode ser bela recupera malu para halo mediação det resolve ter dalam cultura det lalu to decisão tribunal ikus em princípio se amni parte nebe makia momento ne ba visita fati ne ba ami agora hein tama ami agora acusado kata kami mak foti los kami mak foti duni ola los nem tá hein decisão tribunal to agora
ita sirau ketan informasi rumah liliu ami an grupo ida aminiane sirau ketan informasi rumah para tu solusiona problema di dalam dialogo to agora ami sirau ida nebe magloloron acontece ya amini messenger ya amini Facebook ya amini wall Facebook serne insulto trata sirene mak ami hetar mas to como ami ane bate na ami ni presença ami maka publica ya amini wall Facebook então pronto agora ami hey paciência simo ida ne mas bem depois de decisão tribunal sai mak dia ami la foti ia momento ne ia recurso langsung ya OTT ia recurso fo tambah ita moris ya nasal ita moris leni okos ita lauk tir corredor lei ne Kami bahasa audiência cari sirne behato keisa decide atu dana fila fali keisa kusi polisi la to Ministério Público sai tanto tribunal ita bot sirbe simo Auni hanoin makane bati morne la vele e mai da mesa. Bati morne ita hotu tenga mot. Se ita vele kulia ba malu para tu soluzione ita ne problema no sama la vele. Okay. Mai be la vele kauri ita ne interesse ya lara. Ita ni problema ita la vele lori mai ya problema selu kita. Ita tenki profesional ya ne. In principio amene parte hei. Se sira mai hanoi akara den resolve ita resolve. Sira karakter dalam legal ami coopera. Okay. Sira kara katu fo ami barai dulik sira ami pronto atu simu kare kami maka autor duni baidane selaya telah hoti rainya nilai ini pas rai mahari itu hoti Oh itu husik ba tribunal halo proses depois decide kus mai tevela ten semak sala semak los hone itni tempo ora sira det e hela minuto tolet hau karakusu doutor fonetik mensagem rumah ba lia lain sira nomos mensagem rumah ba kom dari sira ya hatu beliku kari ora sira daw sira sistem nomos sira sinti ia problema hosnya cultura. Bem, how compreende sira nia situação? Ano oi hiras kano sasang dulik lakong satang sasang dulik ni be sira dora tempo nara kusi sira nia bom beza bom sira. How compreende sira nia situação? Mai be dali datang how declara kata ami ba visita duni fating ne. Ami labele ne kata kami labele ami labahin ba. Ami hene ba duni. Mas ami atau afirma it kata ami ba la os atu fotis sasang dulik. Ami ba atu kuliah holia nain sira para tu atene historia kona ba beli hetu bilelonia no hetan mata kwalirin fila. Mas situação ne acontece ia buat balo lakon como ita labele resolve ona tuir dalam kultura nia nomos labele resolve ona liu si dalam dialogo nia agora ita ototu tirolon dalam legal então ita husuba lia nain sira liu ya beli hetu bilelo nomos ba povo toma que a posto hatu biliko kata kuat ne tirolon dalam legal agora ita bocer hatene dia nami makfoti mai be ita bot sidau ge evidencia forte tamba proseso ne lao hela ami mos lah hate tidan ami laba ami hene baduni tambane agora sasandian lakon pronto ita hare to e tribunal ita si hatene sema poti no sema klafoti sema klos no sema sala antau ya tempo ne atu husudet pasira hoto tem pasensi ita tui dalam legal tamba kesa laona investigação ser laona no ikus kono ba sasang dane nia solução so único e tribunal layatan dalam selu Tandal selo. Dia fon rumah ba governo. Ba governo aone ya situação ser hanesane governo tem que moço para tu for alternativa. Governo, hau la deang governo, mai be, hau be la tete kata oknum oknum nebe ma serviço ba governo, maka hal fale kompuzam ya problema idane. Oke, obrigado para Dr. Adolmando, itan dia presença ne quase horas itan dilarang. Dia telepon siri itan emak itan dia conversa itu ang di programa talk show ya kala itan televisão Timor Post live streaming. Assunto itan nebe importante tebes nebe halo comunidade siri liu fatu beliku nomos membro governo sira no autoridade polícia serviço makasih lor herni atu buka informasi claro konaba assunto sasang lulik fatuk lulik lakon ia hatu beliku ainaro espera kata declaração nebe mahusi Dr. Adolmando bele lore onalia los ba ita ia fatin iridak no ita hindet se kari problema dene continua di processo to tribunal ansang Dr. esclarece pronto atu coopera ho autoridade polícia na autoridade judicial sira hindet bahira mak bel resolve e ita espera kata governo mos tem que ia fuam bot atu sai mediador ba caso sira sensitivo ida hanas obrigado barak vai te bot sernia atenção no acompanhamento ita se sur malo falia programa talk show
avancalan, espera kata diretor-geral Husi Secretaria Estado Arte e Cultura marca presença e caricamos se convida tanto Dr. Abdulmando a tomar estúdio né atu alo esclarecimento bamalu para tabela hetan dia solução ikus ya tempo terme. Obrigado barak dali datang sistem ini televisão Timor Post live streaming bebora dili. Ami us desculpa karek ia buat rumah ladung kona itu buat sirane larang. Adios. Obrigado barak.